Pozdrav ekipica, evo danas bih vam htio pokazati jedan super proizvod od Zaga. Ne znam da li ste možda čuli za tu firmu, ali radi fakat dobre proizvode, screen protektore i slično. Ovo je jedan od njihovih proizvoda koji se zove Spark, ovo je kao Spark 2.0, koja vam je u biti jedna velika baterija koju vi napunite i ona vam omogući puna 4 punjenja, na primjer iPhone-a. Dakle, vi to napunite, taj uređaj, doma na struju, jednostavno kad ste negdje u pokretu, nosite se s sobom, kad god trebate jednostavno spojite iPhone ili neki drugi uređaj na njega i on će vam se puniti. Znači evo vidite, dobijete ovaj nastavak za našu utičnicu, pošto je sam uređaj ima onu za američku, pa vi samo nataknete na ovaj njihov. Proizvod je stvarno jako koristan, pogotovo za one koji, ne znam, puno putuju ili fakat imaju, puno koriste svoje uređaje ili imaju više uređaja, na primjer ako imate iPhone, iPad ili neke druge stvari, jednostavno preko USB-a to punite. Evo vidite koliko je velik, znači nije pretjerano velik, s obzirom da čuva toliko puno punjenja. Sličan je ovom adapteru za punjenje Mac laptopa. Jednostavan je dizajn, imate gumbić jedan na koji stisnete da vidite indikator, to jest koliko imate punjenja, znači imate 4 male LED lampice, svaka vam pokazuje koliko punjenja vam je ostalo. Znači jednostavno možete vidjeti koliko vam je još preostalo i evo vidite ovdje, to su te, možete 2 odjednom puniti i imate te statuse. Evo, nadam se da vam se taj proizvod sviđa, ako vas zanima pitajte nekakve detalje, stvarno super stvar i preporučujem svima. Pozdrav!